Ne direkt çıktım. Asos'tan. Ne diye? Gördüm. Atatürk. Ya kadar kurmaydı. Жалау. Ne bir itmeyin. Bir isteyme деп korkuyorum. İsteydim dur yok. Жақсы ит екен. Vizadan çıktım. Мінекей. Мынау теңіз. Мынау менің келе жатқан велодорожкам. Екі жақта, оң жағында жасыл. Бұл жаяу жүргіншілерге. Мен ана uzun döndüm. 2 kilometrege yakın 1900 tane. Bisiklet. Fırın geçin. Osman uçsam 50'ye yakındak balatın. Tour bicycles. I just met him here in Yumra, and I'm so happy to see him. So I wish for him a long, safe journey, and I'm gonna invite him if he's going passing by or not. Tomorrow's Eid, we can have some udhiyah together. Мы рады. Больше проблем вот Facebook. Say in your language. Так, привет всем братьям. Мусульманам, да? Мусульман? Да, мусульман. Lebanon. My brother here from Tajikistan, and my best friend here in Yumra, Tajikistanis. They're gonna be happy when they see this. 65 лет. 65 лет. What is that? Beri qara ana qalib tursin. Iya. Ne qayda? Mana da yardım edin. Safayız bana. Iya. Reking Türk elinin bayrağını aldı. Her жағынан da dursun da. Yıldızda kızıl bayrağını aldım. Ayı var, yıldızı var, kızıl bayrak. Sarı marı yıldız şaka maka derken apı yuttu çil kız.